Ndabasuhuje nanone, nitwa Professor Muhigi. Iki ni ikibanza gitoya ariko cyiza gifite ubuso metero kare 150, ngo ko mize zacyo ari 10 kuri 15, uruhande rumwe ni 10 urundi ni 15 metero, kikagira ubuso metero kare 150. Ikibanza gihereye mu murenge wa Mayange mu kagari Kagakamba mu mudugudu wa Kamugenzi hafi y'isantere yaho. Ni ikibanza bibi zacyo kiziva kuri umuyenzi ukagera kuri yaho hirya, kikamanuka kuri iriya voka, kigakata kuri ya nzu, kikagaruka kikagera kuri iyi ngiyi. Ubona ko ari ikibanza kiri hagati y'andi mazu, ahantu hatuwe rwose. Amashanyarazi ngaya, ipoto rwose iri mu kibanza, ipoto iri ku kibanza neza neza. Hano n'ingo haratuye, hirya inzira iri guhinguka hari umuhanda, n'umuhanda uri hano imbere gatoya. Iyi ni inzu y'abaturanyi yewe, ndetse n'iyi nayo ni inzu y'abaturanyi. Ubona ko ari ikibanza kiri hagati y'izindi nzu ahantu hatuwe. Iki kibanza rero gishaka amafaranga miliyoni 2.5. Miliyoni 2.5 uhita wegukana kino kibanza kiri ahantu heza, ahantu hatuwe mu isantere ya Kamugenzi muri Mayange. Ibibanza byo muri Mayange biba bihenze kukibona rero ku mafaranga miliyoni 2.5 ahantu heza hatuwe ntako bisa. Murakoze. Nitwa Professor Muhigi. Gahunda no kubagezaho imari, ibibanza n'amazu bya makeya ubigura cyangwa se ushaka kubigurisha. Niyo mpamvu tuba duhari kugira ngo bibafashemo buri wese agurishe cyangwa se agure adahenzwe. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha.